treba da vam svetle ove dve lampice što sad svetle. Znači u radu i odlaganju. U slučaju alarma pišti vam naizmenično i blinka vam ovdje crveno požar. Kad se to desi imate 30 sekundi da odreagujete. Znači, morate da dođete do nje, unesete šifru, šifra vam se unosi na ovo dugme levog displeja, unos šifre. Ovako polako, što to još jedan put? Levo displeja, unos šifre vam piše, kliknete tu, pojavi vam se ovako kao da unesete brojeve. Šifra vam je 22, to vam piše sve ovdje, ne morate pamtiti, imate sve. Znači 22, enter i kliknete na dugme intervencije. Ovdje ispod ovo drugo dugme, skroz levo. Kad kliknete na to dugme, dobijete dodatno 2 minuta da obiđete da vidite da li je stvarno požar, da li je lažan alarm, da vidite šta se dešava. Sad kako da znate gde je, svaki javljač vam je obeležen sa ovim brojem svojim. Vama će tu ispisati, kad se nešto desi, ispiše tačno zona, ta je, eto, na primjer, sad 1/1. 1/1. Samo stisnete na dugme adresa, to je prvo dugme gore. Tu piše stan, automatski javljač prizemlje zbornica. Svaka učionica ima uneto svoje ime sa svojim ovim brojem, tako da šta god da se desi, znaćete, samo kliknete na adresa, vidite gde je, odete, obiđete. Kada je stvarno, ne daj Bože, požar, onda znate proceduru kako je, ako je manji požar, PP aparat i gasite, ako je veći, imate ručne javljače, imate neki u blizini? To je malo crveno, sad da ne izlazite, svi malo crveno, nisko, da možete rukom da razbijete staklo. Čim razbijete staklo, automatski se Čim razbijete staklo, automatski se pali sirene, pozivate vatrogasce ako je stvarno požar, dalje oni postupaju. Sad, ako je lažan alarm, vraćate se do centrale i resetujete. Znači, dok vam svetli ovo belo, znači da je otključena centrala, ne morate unositi šifru opet. Ako se to ugasi, to traje nekih 2 minuta. Ako se ugasi, morate opet uneti šifru, ništa bez toga ne možete. Znači, šifra je 22, enter, i kliknete na dugme reset. Ovo sa leve strane, skoro dole. Kad ste resetovali, ona se automatski vraća u normalno stanje, ponovo proverava. Sad moguće da se taj senzor zaprljao, da će opet da uđe u požar. Sad da vam to ne bi pravilo problem, da se stalno dešava, da vam pišti non stop, možete njega da isključite. Ceo sistem radi i samo taj detektor isključite. To radite tako što imate ovdje dugme zona, znači šifra je pod obavezom, bez šifra ne možete ništa da radite na centrali. Kliknete na dugme zona, tu vam se otvori ovako da unesete zonu, znači vidite koji je broj da pravi problem. Eto, taj 1/1, kliknete na enter, idete ovdje desno dugme isključiti. Pali vam se ova lampica dole, isključenja, i ovdje u menu vi imate da vidite koji senzor je isključen, znači sad cijel sistem vam radi, samo on njega ne vidi, kao da ne postoji, da on ne bi pištalo, da se ne bi to ponavljalo. Sve to piše, ja se izvinjam, to mogu... Sve to piše, evo ovdje ono šifre, 22 zona, unesete zonu, enter isključeno, sve piše, znači ovo što ja pričam... Pamtila samo da trebaš sjelice da svetli. Piše tu sve i jednostavno je kad isprobate. Isto tako i uključujete, samo enter je uključeno, znači nema šta. Šta je vama još bitno, može da vam javlja greška u centrali, znači ne mora samo alarm, nestalo je struje, ona ima svoje akumulatore, radi do 3, ovdje će raditi više pošto je mali sistem i 4 dana bez struje. Znači, ali će vam zapištati jednoličan ton. Vaše je samo da isključite zujelicu, ovdje vidite i označeno je kao zvučnik pa precrta na to dugme da vam ne pišti, da ne probije mozak. Znači, ne mora da obaveštite servisere i to je to, nema ništa vi da otpenete neke greške. U suštini, to je to što znači vas zanima, ovo ostalo. Ako imate neka... Hoće jedan ručni da aktiviram da dobiju i na sirenama da vide i sve to što je se dešava. Ajde, ugatit ću prvo sirene, da vidite kako će pištati u slučaju požara. A kaže, nazovete servisera, koji je broj servisera? Ostavit ću vam broj. Mislim, zalepite na to. Serviser s kim budete imali ugovor o održavanju, znači sad, ali ako bude trebalo neko pomoć, slobodno kod toga. Dajte mi vaš broj, pa možda ćemo, što ćemo, ne znam. Da čujete kako vam se javi požar.
I sad kod vas ovdje pretpostavljam da nema 24 sata nikog. Ne. To je problem, može u toku Pa, u podneva da se javi. da. Znači kada ovako pišti, znači da je požar, blinka vam ovdje. Morate uneti šifru, ono je intervencija. Sad. Jesi ga vratio? Znači, use šifre intervencije. To je to što se mene tiče, ako imate neka pitanja.